بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Mahuli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, rinay-sab kita niyo pangadjian kabiaksahan sing kita niyo, pangadjian bunga sin pag-iman. Mahuli rin dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, hari pa kita niyo makalatun pa pangadjian na tuyad to. Manalam-salam kami ang mga anak po na mo atiranan, amin sa barang abutan sim pagpamahalaya kini, patauron na mo insa salam-salaman na mo kaniw pagbalik-balikan. Alapan, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, piatumtum kita niyo si mahasut si mahatinggi, labay daing ha kanabihan iban karasulan. Panagnaan Nabi Adam alaihissalam, daing kanya nagtagna, in papahati sin Allah subhanahu wa ta'ala pamanga ipon niya, kahinapusan na may taikato taniw raak sin Allah subhanahu wa ta'ala, junjungan taniw alaihissalatu wassalam. Mga kakasih sin Allah ta'ala, masira kita niwa pangadjian na to, in bunga sin pag-iman, amuna in mga tao, nagkasila sa sadya sila, nagtulong tabang sadya sila, hatiranan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, Kung hatiranan kabayaan nila,
Tarawa, pagsukur, sin sila pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Dumini masira amuyad tim pangadyan tanin. Impaghambuukan si manusia. Pagtibuukan sinatay nila. Misandi na matibuok, mahambuok imbaran nila. Sabab dugay-dugay inhulaan nila. Nauut lang malayo. Nauut lang sing kabudburan, sing kasapa-sapaan, sing kararat-daratan. Malaingkan. Manjari sila mahambuok. Hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga tuan, yung paghambukan, sinipon sinallahu subhanahu wa ta'ala, pagsyukur. Laway ring pag-iman. Upama kun hagdan, humagdan siya tagna. Pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta tapilan sin pagtaat mattan. In pagtaat mattan. Hikatukbal nila. In pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haway pagsumlot sin pangatayan nila. Sumagawa. Kug iwan rida. Magtag-ipon. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, tumunay sinda kaniwan kuyag. Tumangkis deng haliangan sinallahu ta'ala, wuka deng hamulka niya, dahil di hadunya sambil paadlaw kana. Mga anak apo, yarimpal man sinallahu subhanahu wa ta'ala, asuratul Zumar. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Parman si mahasud si mahatunggi. Sa bunal tuod. Kaya panauan na mo kawahi o Nabi Muhammad. Piatulun na mo maun kay mo. Inwahi. Amuna ing Quran mahamulya. Iban sinadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ilal ladzina min qablik. Damikian biak dahanisab. Kaya paturunan na mo day sabing mga sila umat. Amin nakauna rin kayo mo. Imbiyata na mo kanila parman sinallahu ta'ala. Ikaw o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwan sim mga umat na kauna, kanabihan nila, iwan sim miyakad kanila, inpawaita na mo kanila. Tangkis kamu ring pagsirik. Tangkis kamu rin nga pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw niyo hinangilimbaga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sing kakahinang sin Yahudi iwan Nasara. May tayad to mga tuan liyang kita no habiyad turagbus. Ba't sabab? Aun ummat na kauna rin kato tanin. Ashraku billah. Nagsirik sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagsirik nila pamahasot si mahatinggi, hinangan nila sa kuto. Hinangan nila limbagan. Waliyadu billah.
in Allah subhanahu wa ta'ala. Piyapatan nila hakabayaan nila. Piyaragbus nila hakabayaan nila. Basyaran manusia. Hajaran batu. Syajaran piyaragbus nila tao. Piyaragbus nila uno-uno na. Kiyawa dengan batu. Kiyawa dengan kakahuy-kahuyan. Wal'iyadu billah. Na ayaw kamu simingudhan. Naita. Lain asyrakta. Bangkau nagsirik hinangan min Allah Ta'ala limbagan. Nagsakuto kau kaniya, la yahbatanna amaluka. Mabatal na ingkatan hinangmu. Upamakun pagkaun, bangkaya po tangan lasun, way na kumaun sing kakaunyan, misang pabyadin yung sarap niya. Tungod pa pag-ibadat, tungod pa pag-iman, bangkaya lamuran sing kasirik. Simpagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pairman simahasut si, la yahbatanna amaluk. Mabata lingkatan hinang muasibi dakula. Imma na sin mabatan, way pahala. Dihilan sin Allah Ta'ala tumbas. Dahil di dunya sambil paadlaw akhirat. Way kasanyangan niya. Dahil di dunya ini sambil paadlaw kana. May tayad tutuan in dunya ini. Aun kasanyangan di, aun tiyo-tiyo. Temporary. Sa habang man, agarun nin salakan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi liis niya sa kutuhan in mahasut si mahatinggi. Na bang miyahin ang imbihad to ragbos. Nagsakuto siya pa Allah ta'ala, uno-uno na sadya. La yahbatan na amalu. Ibut. Way tumbas sinhinang niya bang ding hatuhan. Way pahala. Bang. Inhinang yan. Kaya lamuran sing kasirik. Aturan niyo mga tuan. Wala takunanna minal khasirin. Damikyan. Para kala dakula. Magsusunging kalagguan sin problema. Maita. Way papahala sin hinang niya. Palamurun pa siya ring mga tao kalugian. Halawang kalugian dunya sambil pa daw akhirat. Mga tuan, pagkarungugan tayo yung tao nalugi ha business. Nalugi sadya siya. Yung ding kapital niya. Nalugi sadya siya kaiwanan niya. Sa tuan, aon pagkarungugan tayo, kimayug. Aon pagkarungugan tayo nasakit. Sambil aon pagkasuy-suy, nagsuicide. May tayan, nalugi sa jaha business. Natuhanin ini, labiring ha business ilago. Lugi pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala.
bangin nag-uusaha, nalugi siya sa iyon ding kapital niya, at awamisan na rin kapital niya, nagmasusa siya sin kasusahan sa lagu-lagu, tuhan labing kasusahan na yun. Way tumabangkay mo. Misan aon makatabangkay mo bukon nakapatut nen tumabang. Aturayan tayo mga dahil nga sabab yan ipagsukutan niyo patuhan. Laway rin nga pagtag-ipon. Laway rin nga pag-iman sa bundal. Supaya rin malarak. Larak, di dihilan sintuhan pahala. Larak, di na mahatul magbaling. Halawm kalugian siya, dahil di hadun niya, sambil pa daw. Tarawa, maulungin Allah Ta'ala. Maulungin Allah Ta'ala haipon niya. Labi rin sinulong sinina, hanak niya waktu sibi-sibi. Inulong, iwan sinlasa, simahasot simahatinggi, haipon niya. Balillaha fa'bud wa kun minasyakirin. Tumagawa tuan. Sa utamarayaw. Pag tag-ipon ko marayaw, bang nahinangin panulangi pa Allah subhanahu wa ta'ala, pag maaroy ko kaniya. Pangayo kau kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ampunun sin Allah ta'ala yung katandusa. Bang siya nangayo kaampunan. Mga tuwan, naunin hinangon niya, balillaha fa'bud. Tunggala sadya yung pagtagipon mo patuhan mo. Ay ikaw matibambang singkita mo rihadun niya ini. Ayaw ra kau mangihug singkita mo rihadun niya ini. Ba't sabab bukun makaibog hindi. Imatan makaibog. Amin pia ibog sintuhan. Amin beta sing kanabihan iwan karasulan. Labi aulay matan makaibog. Amo na hindi raot singkatan tau yari hadunya ini. Amo na yung sulga biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way tagdapo sin sulga yaw ni siw-siw manusia. Sarawa ginisan na inhinang si manusia ang panila makawain pagyanong sulga yaw. Di, tuwan. Suway araruntan yung kabayaan sin tagdapo. Dahil nga sa babiyad to. Tunggalon na to sadya yung pagtagipon patuhan. Fa'bud. Hiiging pagsirik. Hiiging kakupur. Hiiging paganyaya. Hiiging pagkamunapit. Inasabutan nyo yan. Amuan, impalsaraban. Sing kahalubiluhan, yari hababaw singgumi. Wakum minasyakirin. Iwan doon kamu ha. Manusia. Piyagsuko niya pa Allah subhanahu wa ta'ala yung katan pakaradyaan niya. Ba't sabab amot yung piyagpapanjarihan kaniya. Bukon siya magsukur ingat niya.
Bukon siya magsukur halingkat niya. Siya ingkatan niya tuhi alup niya pamahasot si mahating. Wa kum minasyakirin. Wala takun minal kafirin. Kun min ahli dunya. Wala takun min ahli al-kafara. Kun min ashabil jannah. Wala takun min ashabin nar. Mga tuwan, uuhon na to, imbaran na to. Bukon paghulaan in dunya. Panglabay-labayan sadya. Aon sadya hapitun na to. Aon sadya hitanun na to. Dito na to. Mapuso imbungan niya hadlaw kana. Bukunin dunya paghiluhalaan. Bukunin dunya pagtanuman sundok. In dunya pagtanuman sing kabuhianan. Tuhan, balillaha fa'budu wa kum minasyakirin. Pagtag-ipon sadya kamu. Kita niyo katantan sin pagtag-ipon. Kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salta lumamud kita niyo mga tao dunya. In ialop nila riya dunya kabayaan sin Tuhan. Bukunin ialop nila nagkupur. Nagsirik. Waliyadu billah di hababaw singgumiti. Lawagun na to hinda siya tausul ka di hababaw singgumi. Ayaw kita niyo madto pataunal ka. Ba't sababin sila di magsusukur patuhan? Ba't sababin sila bukon sila naghambuok, bukon sila nagbagay? Magsukur pa Tuhan. Sa kawain piagbakayan nila. Magtakabbur. Magdaruhaka. Pamano siya. Iwan panagpapanjari kanila. Amo yan mga katawtay manghuran. Mga anak apu at tiranan. In ayat biyayta kato tanim hasuratul Jumar. Ingkatan asibi iwan dakula. Matao diwan tiu-tiu. Ini yan Tuhan. Hipagsukul na to pa Tuhan. Ayaw usalo ni pagmanja. Ayaw usalo ni pagdaruhaka. Sakawa, pakayon na to. Hikasan niyang kato tanyuriya dunya. Hari kita niyo mataabit sin napso na to. Hari kita niyo mataabit sin syahawat na to. Sumagawa nataabit kita niyo sin pag-iman na to. Sin panauhid ta niyo. Iwan sin pangakad ta niyo. Hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kita niyo na abi-abi sin lingkat diha dunya. Sin lingkat kawasa. Sin lingkat alta. Sin lingkat unu-unu na lingkat. Sagawa nataabit kita niyo sin lingkat biyayta sin Allah ta'ala hadlaw ka na. Yadto mga tay mangud na mo. Kaya nga sababian Tuhan, aun biyayta sin Allah ta'ala, pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biyayta katutan yung hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Jabir radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ina di sini. Bangkitan nyuri tumakliad. Bangkitan nyuri mig. Dahil nga sa lummi-lummi ini. Sa lummi-lummi pagsirik.
Sa babuhay roon na rin sa lagu-lagu amo na yun. Pagkufur. Pag-anyaya. Na yarituan yung beta katutan. Ittaqudhun. Mahinang yung mga tao manglalaog. Ang paimpaglaog, impanghati sing kaiwanan kaya sanyang. Impanghati si majority wiyahon, impaglaog makabak kasanyang. Sa kawatuan, hakatan pamarin tayong paglaog. Kiundim simparinta. Di manjari. Biubutangan nila sara yung paglaog. Allah subhanahu wa ta'ala miurul sila sara iddo. Dahil nga sabab yan, piyabaitaan kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittaqul zulm. Tampanin niyo, imbaran niyo. Dahil nga paganyaya, dahil nga paglaog. May tayad tumaglaog ng tao, may tayad tumaganya ng tao, di na maingat magsyukur pa Tuhan. Nagsyukur na siya paingat niya. Nagsyukur na siya papikilan niya. Wala siya nagsyukur pa. Nagsangon simpikilan niya. Wala na siya nagsyukur pa nagpapanjari ka niya. Na, kabuga ka mo. Tamingin niyo imbaran niyo. Maita. فإن الظلم ظلمات إلى يوم القيامة. Karena impaglaog yan. Laog asibi paglaog da, laog da kula paglaog da. Sambil padlaw kiamat. Mangiin hukuman da hindi, magduruhon ningi hadlaw ka na ka na. May yan mga tuwan. Sabab biyayta sinallahu ta'ala sa taud-taud ayat. Iwan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dharr radhiyallahu an. عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Amo yadto mga tuwan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, anib kamu tuod di nga paganyaya. Hamasa na to ini. Hasabab sin paglaog. Hasabab sin paganyaya. Halawang kasusahanin tao. Halawang kalingugan ng manusia. Mga tuwan, in jahiliyatul ula, iwan sin jahiliya saniya, in jahiliya nakauna, iwan sin jahiliya bihaun, biya impapatan niya, makabuka in jahiliya masa ini. Dahil sin jahiliya nakauna, sa di na to ini mapapata, sa babambuk din pangatudtan niyo.
iniatod taniw sa jalingka taming kita niyo to kay Amad dyan na. Bangyad to biyasa na to. Amin sulat ini. Misanda kuman makaminsan ang kaadlaw. Biya sintagi sintao magkita. Simpat ta haipad niya. Haipun niya. Hasilpun niya. Kikita da kahapon. Kita unay sa bihaon. Yad tulong ninda kuha na langit. Yad tuinda kuha na tasbud. Yad tuinda kuha na pigibud. Bangyad tutuan biasa na ini. Hangkajam sadya. Bitta'ammul wat tadabbur. Diungdungan niya marayaw. Unimbay ta sintuhan hayat ini. Bukun hat patta simbuhi ing kita niya. Patta niya kamatay niya. Halom sing kubul niya. Yari rituan. Biya din lupa mo rumatong pakubul. Biya din yung dagbos mo minig din nga bahay. Uning kiawin mo. Uning dahon mo. Nabihon tuan tiuk. Bayo na sadya pa mga kaimaman. Matawd dalong na may ingat manulkin. Matawd na may ingat ini magbasa Quran. Matawd na may ingat magtahalil. Padjakon tuan yung mga nasabot yadto. Na mga tuan. Ayaw bihad yung dagbos. Ba't sabab aun ibadat taniw tiap-tiap siulakan. Di kita niyo malapay sinama na to. Di kita niyo malapay sinina na to. Silanggong na to, simbakay na to. Subay rawaran na to iniminanghan. Na mga tuan, unim pa man sintuan hadisul Quds. Ya ibadi, ya kau ipun ku kalasan takaw. Wala takaw piyakari pa dunya siru. Balabi-labihan yung pagkaon mo, balabi-labihan yung tubig mo, balabi-labihan yung hangin mo. Ang pakaw makatug marayaw. Nasa kalimagtug na dyan marayaw. Wukon, ang pakaw makaibadat marayaw. Ang pamumakading kabayaan sintuhan mo, wukon kaw makadanapso mo, iban sin sahwat mo. Tiap-tiap taon napso niya ang sahwat niya. Sa kawatuan, mapunyan sin tao. Innapso niya, iban sin sahwat niya, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di biyay ta'halawm sin sulatin. Kalam ini si mahatut si mahatin. Na, ya ibadi, inni haramtu zulm ala nafsi. Ingat taipun ko, kalasahan takaw. Kabungsihan ko, doon kay murid to kanila, kaniyo kataan. Impag-anyaya. Na tuan, hita sin Allah Ta'ala kay wanan ayat, inna zulma, sa bunal-bunal to din pag-anyaya yan, dosa sa lagu-lagu. Kita yan tuan. Na. Bukon dosa siwi-siwi. Dosa sa lagu-lagu. Dahil nga kaiwanan ayat piyayta sin Allah Ta'ala. Allazina amanu lam yalbisu imanahum bizulmin. Ulaika lahumul annu wa hum muhtadun. Firman sin Allah Ta'ala, imbang sila beriman na mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala
Marayaon pagsugpatan sinatay nila, tudyo pa nagpapanjari kanila. Lam yakhlitu imanang. Sarta wala nila liamuran. In pangahagad nila pa Allah subhanahu wa ta'ala bidun sinanyaya. Imma na sinanyaya rin di syirkun billah. Pag sirik pa Allah ta'ala wala niya liamuran ng bihad turagbos. Ulaika paman sin Allah ta'ala sila na yan. Hindi siyo sila yan. Sila na yan. Paman sin Allah ta'ala. Lahumul sila na nimasan niyang adlaw kana. Magtag na alawm singkubul nila. Maita, kawasa sin Allah ta'ala. Hindi dunya ini tiukbalan kita nusin Tuhan kawasa. Kita nimpya pagkawasa sa inatulan din kaniya. Adlaw ka na isa-isa niya rakuman. Na, yung mga sila bariman, wala kialamuran in iman nila, simpag-anyaya, singkasirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika lahumul sila na ni mga tao. Pasanyangun sin Allah ta'ala, hadlaw ka na. Turayan tayo mangod na mo. Nawang kita niyo mabaya, si Masanyang. Adlaw ka na. Sabab doon, ni magsimpak. Harap pa pinal ka jahannam, waliyadu billah, harap pa suwa. Na ulaika lahumul sila ni Masanyang, adlaw ka na. Pasanyangun sila sinallahu ta'ala, pagdatong nila pakubun. Wala nila kikita dia dunya. Wala nila rirungog dia dunya. Hipakita kanila, hiparungog kanila pagdatong nila palawang simpakubulan nila. Pabaitaan sintuhan ni malaikat. Waftahu lahu baban ilal jannah. O kawini lawang. Lawang sulga. Amin tawyan kiubulian sabab tahu sulga. Pakitaan kaniya ang kakuyakan niya. Yan mga tuan. Imbiyay tak kato da bang natu da piyag syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Demikian. Sa lugay nila riha dunya. Sila halawang pamandu sintuhan. Di sila mamugtuhin ang bangbukon kabayaan sintuhan. Di nila tali-taliun. Sa kawa hiagso nila pasulat sintuhan. Turayan to. Hiagso nila pabayta sintuhan nila. Wahum muhtadun. Halawm sila simpamandu sin Allah ta'ala. Halawm sila hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo manghud na mga. Na. Kaya hadisul kus. Ya ibadi. Ya kau ipun. Kalasan ta ba kau? Complete ko yung kabayaan mo. Sambil bukon kabayaan mo, ada kala kabayaan murah. Yan mataud. Bang man sadya kau, magsyukur ka ako. Ay ikaw magsyukur pabaran mo. Ay ikaw magsyukur pa tao. Sa pagsyukur sadya kau ka ako. Na
Ipon ko, bang kauri na magsyukur ka ko. Tanto hay ni ikaw yan anyaya. Inni haramtu zulma ala nafsi. Sa bunal tuod. Ya kau ipon ko. Hiyaram ko. Kaastulan ko. Doon kay mo. Inanyaya. Anyaya pagsirik. Umbul hambu. Anyaya paglaog mo pabaran mo. Anyaya nangakal kau papagkahimo. Tuyad do mga tuwan. Abagadu ilallah. Kaastulan sinallahu ta'ala. Kauhan tagupat ka dyan. Sa lugay na tubuhi. Abagadu ilallah. Asyirku wal zulm wal kufr. Kabungsihan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo na yung pagsirit. Amo na yung pagsakuto pa Allah ta'ala. Bang tungod pa tao, amo na yung panglaog. Laugan na yung pagkahiniya. Na, parman sinallahu ta'ala hadisul Quds, haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraba. Fala tazalam. Ay kamutod maganyaya. Na, bang di na pupuaw na paganyaya, bang kau yan nyaya ay nakaw mamaus. Fala tazalamu. Ay kamu magbaus biyawsi. Along mo yan nyaya ko, sa banyayahon ko siya. Ayaw. Butangan kapatid. Pagsumbong kau patuhan, bukon kau magsumbong patao, sabab gapian sintaw hamasa na ito yung kasaan. Maggapi. Ing kasabunalan, maunit maggapi. Tiyo-tiyo na mga tuwan yung maggapi ha kasabunalan. Ing kataan naggapi, harap pagkabukuan. Na ipapahati ka ito sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bangkaw kay mangi, baran min naglaog. Wala kau liawan sinallahu ta'ala. Inna allaha la yazlimun nasa syai'a. Walakinna nasa anfusahum yazlimun. Aturayan tuan. Kaitaan kita sinallahu ta'ala rin siya magpanglaog. Namayta kau nabihan. Dua, rawang bukon kau ng laog na maus kau simpang laog. Bangganta di mo nakakausan, harap mo na patuhan. Mayta, papagbayarun da siya hadlaw ka na ka na. Kaya din kay mo rayad do. Hipabalik da sinallahu ta'ala kay mo. Sabab suko mo, budget mo, rejeki mo, kiyawa niya. Hawala niya na iuli di kay mo. Laway rin nga kahatulan. Ay nakaw mamaus, manglawag ko isang. Sabab doon na kamumangi. Takawa, sumbungan na siya patuhan. Hiuli mo na, pahadarat sinallahu ta'ala. Ampari tumauding kangian. Sabab biya ribayta sinallahu ta'ala. Kabungsihan ko. Dahil ang mga kabungsihan niya. Amuna in zulm asyirku billah. Wa zulmu bainan nas. Yakkalan mo. Tipo mo yung pagkahimo. Na tuwan. Magbayad na siya adlaw ka na. Salta mga tuwan. Mga anak apo nam. Apabila mano siya, nagbaus-biyaw siya. Sin paglaog. Na
Yari beta di kato. Ahlaka man kana kablakum. Kaya binsa na ha ummat na kauna. Impasalan pag-anyaya. Bang tungod patuhan, balikan na to pagsiring. Bang tungod pabaran na to, liawan na to yung baran na to. Bang tungod pa pagkahin na to, damik kaya. Na, bang mahinang na sintaw yung biyad to. Di matuha umat na kauna rin kato tanin. Ahlaka man kana kablakum. Kaya binsana. Kaya sipog ha umat na kauna. Hasabab sininang nila yaddo. Nagsirik sila patuhan, nagsakuto sila pa Allahu Ta'ala. Iwan ng laog sila, nangakal sila pagkahin nila. Sambil baran nila, yakkalan nila na. Hamalahum ala ansapaku dima'ahum. Unuin jima to. Nang dahi pa kaya pagbuno. Nagasag dugo. Di na matampan yung pagasag dugo hasabab simpaglaog. Sabab nagbawas na mga tuwan di na matampan. Innang laog, in kaya laugan mang laog na. Pala tadalam. Tuan, na. Bang magbawas biyawsin nga, di nila nahiuli. Di na sila mangandul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di na sila magsabot kawa sa sila Allah ta'ala. Yung pagsabuton nila, maingat na sila. Yung pagsabuton nila, onda koneksyon nila. Di na makasabot koneksyon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hamalahum ala ansapaku dima'ahum. Nang dahil na kanila pa kaya pagbuno nag-asag dugo. Nasambi na dyan paadlaw kiyama, tukumon sila. Sabab hinang nila na yung kabungsihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na sila, nagsukur patuhan. Inni matiyan ugara kanila, piag sirik nila na, piag kupur nila na, piag buno nila pa. Na hinang sabab. Amuyad to. Ini karua. Wastahallu maharimahum. Bialis kuat nila na inukuman sintuhan. Hiukum sintuhan in pag-anyaya haram. Hiukum sintuhan in yaun mangi. Inagi nila bukunda mangi halal na. Turayan tuan. Nah. Wairoon si man yang nagsirik, nagkupur. Aturan yun ang pakayan sintaw nagsisirik. Ang pakayan sintaw nagkukupur. Ang pakamoy sa umatud. Papakayan sintaw nagtatag-ipon patuhan. Tuan? Papagbaws-bawson na to. Bukon hambuk sa dyan talion, hambuk sa dyan pikilon. Hiyaram nila na inhialal sintuhan. Hialal nila na inhiaram sintuhan, baliskat na. Ampari mapinday hukuman. Apabila biyayta na si mahasut si mahatinggi haram, misampa nag-angkop in intelligent malaikat
ingenious mano siya. Iban singkatan ini, di na mapinaynukuman sintuhan haramda. Insirik-sirik dah. Inkupur-kupur dah. Nah, dua na ingkangi anjima to. Nagbuno. Hasabab simpagakal. Hasabab simpaganyaya. Hasabab simpaglau. Hawala na nagbuno. Nakakadto na sila paru sa rakula. Unin do sa rakula yan tuan. Hiukom nila na halalim inaram. Yan mga tuan. Naikatu wa kata'u arhamahum. Di na maingat mangla sa kampung. Naisura kumanin lasaon nila, wakay nila, tunang nila, favorite nila. Sa inunod-ugat nila, di nabihan basukahon. Bihan rakit, paruparansin rakit. Wakata'u arhamahum. Mga tuan, wairun mabaya, maglingog iwan lasya. Wairun mabaya, maglingog iwan kampung. Sa may tayo ni Jimatuna. Sabab di mabaya in syaitan. Dihilan pahala sin Allah Ta'ala na hinang taniw karayawan. Dahil nga sabab yan, taabitun kita niyo pahinang kasirik. Taabitun kita niyo pahinang kakupur. Taabitun kita niyo pahinang paganyaya. Simbiyabay taan kita niyo sin Allah Ta'ala. In syaitan yan ay kamutun magad. Innahu lakum aduun mubin. Banta niyo sa lama-lama. Na. Wakata'u arhamahum. Magtitiyo-tiyo. Di na maingat mangampong. In kampung niya rayahanin siya kundi madto makasipuglong niya. Bukun pahat kampung tay mangud niya. Miskin im magulang dayahanin mangudi madto day sa madto magulang. Suway nakita nulong na magkarayahan. Baitanin anak apo pag iskul ka mo marayaw ang paniw kaliwhan ni mga yaon. Pag iskul ka mo pilot, sa baboyrong pilot nila, kaliwhan ninyaon. Di matabtab yung problema. Bukon na hipagsukur pa Allah Ta'ala, sa gawa hipagtakabon, hipanglaog, hipaganyaya. Na, wakata'u arhamahum. Nabulak. Sumalam na kaneng kampung niya, tuwan lang na maapaakwiri. Uy, palang na rin marayawin atay ko. Kalu-kalu lang na rumayawra. Nabang kau iabutan sing kamatay. Biadin na yan tuwan. Inallahu ta'ala bang ang nagdusa kanya sinduom, tiya takaran ni hari pamaadlaw. Bang ang nagdusa siya sinadlaw, tiya takaran ni hari pamarum. Sa kalinik kau ang na magpamaap kay mo. Imiyang pakulong mo, may masuk penatay ko. Wakata'u arhamahum. Alamatin atay niya yaon manglalaog. Alamatin atay niya yaon impagtay maon bukon marayaw. Bukon pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nayarituan. Gaita sin Allah ta'ala inhinang sinhambuk taon lingkat sininang niya. Bukon siya nabi, way gulalan niya patuhan, sa hasabab sinhinang niya, gulal siya sin Allah Ta'ala. Parman sin Allah Ta'ala, walakad atayna Luqman al-hikmata anishkur lillah. Sa bunal tuod parman sin Allah Ta'ala, kaya paratungan na mo in Luqman hikmah. Kung si mga sila makahatin hikmah ini, hikay siya,
maingat siya magkabtangan. Di siya magkakabtangan mangi. Aula-aula na puting, di siya magkakabtangan. Na masa na to ini pag-anaran ng pagputing. Kabak kunusin. Hati na yung bisyara marayaw, ri kabaksin. Bisyara puting, ini kabaksin. Turayan tuan. Na. Walakad atay na Luqman al-hikmata. Sa bunal tuod parman sintuhan. Inhi Luqman yan, bukun siya nabi. Sa kawa, nakaingat siya sing hikmat. Hikarwa makna sin hikmat, maingat siya hukuman. Amin hukuman kagugunahan si manusia. Pabaran niya, pamaas niya, papagkahin niya, pabuhi ibang patay. Ampeng kita nubihaon, uiruno kumandira, nagdara siya plano niya. Nagdara siya sing kabayaan niya. Ada po ning kabayaan sintuhan niya ri. Na, ampeng ni Luqman, biyay takatutan nyo, nagdara siya sin hikmat. Aniskur lillah. In hikmat yan, ipagsukur pa Allah Ta'ala. Buko ni pagpabantog hatao. Sa kalituan ni pagpabantog. Proven nin ingat niya. Nari mo ma-proven ingat mo, bang aon patao. Sabab bangkaw maingat, aon pa maingat din kayo mo. Bangkaw hansam, aon pa hansam din kayo mo. Bangkaw pangangalang, aon pa pangangalang, marayaw rin kayo mo. So na-prove bukunda marayaw. Na, ingkatanya tubiyay tadi, aniskur lillah, pagsyukuran pa Tuhan. Nalaw mo, tiyo din dil ka ko sintuan ni Jiki, pagsyukul na ka. Nalaw mo, piyawid na sila, Tuhan sam sila, na ako ni mangiusog, pagsyukul na ka. May tayad do. Tumtumatuan, wayron hayop nagkupur pa Tuhan. Manok way nagkupur pa Tuhan. Way nagsirik pa Tuhan. Wayron da manok nangakala manok. Sa tao iaakkalan ni manok. Iaakkalan ni tao. Iaakkalan ni baran niya. Iaakkalan niya pentuhan niya. Kataan piya panjari sintuhan way nagkupur ka niya. Samantara si manusia. Kataan piya panjari sintuhan kahayop-hayupan. Wayron nagsirik pa Tuhan. Wayron nang laog. Wayron kabug liaugan ng pagkahinia kabug. Way. Mag-agad-agad na sila. Magtuog sa lida. Ampain taubiha ang mga Tuhan. Naigman ang pagsukol nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil hagit tungandan, matugin tao. Na. Aniskur lillah. Pagsukur sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nayari Tuhan, namasa na to ini. Yadagbus di na maingatin manusia magsukur pa Tuhan. Nagsukur na sadya sila kanila, pabaran nila. Wa may yaskur, na hisiw si magsukur. Hisiw si magsukur, pa innama yaskuru li nafsi. Sa bunal to din pagsukur niya yan, ing karayawan, hirihil sintuan. Di maggunain Tuhan, karayawan si pagsukur mo. Nahunod din kagunan. Paararon sadya kausing kabayaan niya, bat sabab amuyad to ini karayaw kay mo. Ada po ning kabayaan mo, minakaron mo, amunad tinikalusong kay mo. Sabab bukon ikaw naginang simbaran mo. Di hilang kau sintuhan panali ang guide mo. Aun salakan mo. Na, paiman si mahasot si mahatinggi, wa may yashkur, hisiyo si magsukur, piyagsukur niya, miyagad siya kabayaan sin Allah Ta'ala, bukon siya miyagad na kabayaan niya, in pagsukur yan, in karayawan kaniyara.
Innama yaskuru li nafsi sa bunal to. In karayawan parman sin Allah Ta'ala. Pagsukul niya yan. Iagad na yung kabayaan. Sin nagpapanya rin. Harap da pawaran niya. Dahil nga kabuhi niya sambil pakamatay niya. Aturayan tuan. Na. Uno pendiay tadikat. Waman kapara. Na hisiu-siu isab. Hindi na magsukur, magtanto din siya yung nagkupur. Na hisiu-siu nagkupur. Fa inna Allah ghaniyun hamid. Sa bunal to din Allah Ta'ala, siyara tunggal da isa-isa niya indayahan pupudyo. Siksaon siya sin Allah Ta'ala riha dunya. May ta siya nagabu-abu. Sin misanin baran niya, way nahinang niya habaran niya. Misan biyahang lupo, way nakiyaganap ni habaran niya. May ta siya rin magsukur pa Allah Ta'ala. Hipagtakabbo niya, hipagabbo niya. Sinuwayron misan hang sulag. Nahatul niya. Kaya ganap niya habaran niya. Malayng kaninya to katantan. Kawasarasin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turayan tuan. Na. Amuyad to mga tuan. Imbay takato tanin. Sin Allah Ta'ala. Damikyan hasuratul Luqman da. Parman sin Allah Ta'ala. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduh. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Iban tumtuma. Hisinde aksintuhan ni patumtum. Hipapatumtum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sin ummat niya in waktu atawa immasa naghilalaunganin Luqman anak niya hilalaungan pagpatumtum. Nabi ako'y magpatumtum di ka to sa maggalit, magbunahig. In pagpatumtum, kiukuganin nagbisara, labing kuyag sindi mungug. Ang pendi ka to, diurukalanin nagbisara, labing dugal sindi mungug. Way santuan matay ba? Diurukalanin mastal, diurukalanin estudyante. Way saan mag... Diurukalanin ama, magindo, diurukalanin anak. Way saan? Nah, sa bang yang kiukukanin ama. Labi sa makugin anak. Labing kug sin Allah Ta'ala. Na hipatumtum ka to. Sababin Luqman, aun wisdom niya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduh. Tumtuma ya kau Nabi Muhammad. Ikaw, iwan sin ummat mo. Hawaktu nagkabtanganin Luqman hanak na sing kabtangan pagpatumtum. Tan pagpatumtum. Unin agin ni anak niya. Ya bunayya. Ya kau anak ku kalasahan. Sababin anak bunga sinjantong simmaas. Bunga tuan sinjantong simmaas. Bunga sinjantong hina niya kay ama niya. Naimasa na to ini. Labi ring sinjahiliya ula. Maita. Labi. Nayari na yun sa barang mangi, di nga umat na kau nasambil pa. Nayari ha umat ini. Wala nahihinang sinumat na kau na ingi, yari nahinang sinumat ini. Waliyadu billah. Unin lagi si Luqman anak niya. Ya kau anak kalasahan. Hipapala sa sin Allah Ta'ala anak.
tumugpa siya pa baka kayo, bay tay baka kayo. Bang di, kawiran tugpa kau muna. Ang pari masunog, ikaw masunog muna. Ampa siya makaingat, mala sa tuwing maas ko kako. Nari ko yun hinangon, ba't yan to na nasunog? Una hilong mo anak, di kau kawiran tumugpa kau pa baka kayo yaon, ako'y muna. Ba't yan tong takaw? Aturayan tuan. Naunin agi sin anak ay simmaas la tusyrik billah. Ayaw kau tudhiminang sinhinang kabung siyan sin Allah Ta'ala. Sababang kau himinang sinhinang ini, way na karayawan mo. Batalon sin Tuhan ng kataan karayawan. Way itong basing kataan karayawan mo. Layahbatan na amaluka wala takunan na minal khasirin. La tusyrik billah. Ay kau tuod magsirik pa Tuhan. Ay kau magsakuto pa Allah Ta'ala. Ayaw. Maita. Inna syirka la zulmun azim. Sa bunal tuod. In pagsirik yan, anyaya siya lago-lago. Amo yan tuan mga hipatumtum sin Allah Ta'ala. Hajunjungan tani walay salatu wassalam. Iwan sin umat niya huling zaman kita ni. Bukun pulag-pulag saja. Magdaratong-datong kita ni upakubol. Di na to kay ngatan bangkun. Anak kay makauna, maas kay makauna, biyadin kay kahalan. Sa bang man dumatungin iyan, hauno-hauno na. Wala tamutun na illa wa antum muslimun. Bang man kita niyo. Doon nakabayaan sinagaman na to. Manaykod na to, manaykod kita niyo ni kawin. Dumatong kita ni waon asal tiyata kamariddo. Hasabab sadya simpag syukur pa Allah Ta'ala. Wala doon yung pagkupur, wala doon yung pagsinik, wala doon yung paglaog, wala doon yung kataan kabungsihan sin Allah Ta'ala. In umbol ang buo kabungsihan sin Tuhan, asyirku billah. Aturan yung mga tuanin hiwal sin dunya masana to ini. Bang unin hiwal si manusia. Hiwal pakabayaan nila. Atud pakabayaan nila. Dungog pakabayaan nila. Bukon harap pa nagpapanjari kanila. Tutuhan imbeta kato taniyo. Si Rasul sallallahu alaihi wasallam hahadis niya. Naaunin pag-asag dugo. Naaunin namin na hukuman. Naaunin pagbugto kasilasa. Hasabab simpag-anyaya. Labay rin nga pagsirik. Labay rin nga pagkupur. Labay rin nga paglaog. Ingkatan-tan niya ito mga tuan. Di matunahamasan na ito ini. Na uuhon na timbaran na ito. Rasul sallallahu alaihi wasallam baitaan kita ni dumatung nga umat haulihan kita ni una. Katagihan nila na imbita sintao. Di na sila sumub iban tumagi habaita sintuhan. Nayari na tuan hamasain. Tiyagihan na yung tao magsukur pabaran niya, papagkahin niya, wala na yung tao nagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga tuwan, uuhon na ito inatay na ito, uuhon na ito, ingkabuhi na ito, pataalokon na ito, pakabayaan sin Tuhan.
Ayaw na to pataallukon pakabayaan sin tao. Ba't sabab bukon bunaling katan biyayta sin tao? Bang nabunal, biyayta na sin Tuhan. Wayroon ang pahibiyayta sin tao, ubos na biyayta sin Tuhan. Wayroon bago, ubos na biyayta sin Tuhan. May takaw na kaiyan bago sabab ang pakaw simud. Ang pamuryungog, ang pamukita. Ang pengkatan ini plansado na ubos na biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tibyanan li kulli shay. Matarang na yung katantan, complete na, jukup na. Wayroon nin way kaya bayta na kataan. Ubos na mga tuwan. Nari nga sabab yan, pataallukon na to, inatay na to, magsukur pa Tuhan. Ayaw kita niyo magkupur, ayaw kita niyo magsakuto pa Tuhan, ayaw kita niyo manglaog. Sabab kita na to na, ingkabing siya na ang simano siya, wala miya kada kabayaan sin Tuhan. Ampay miya kada kabayaan sin Tuhan, sila impiyasan niyang sin Allah Ta'ala. Dahil nga umat na kauna, sambil ha umat pinapusan ini, sila ra impasan niyang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil di hadunya sambil paadlaw akhirat. Sa gawain pangatud tanu simasan niyang narugaing. Subay mataud pulag-pulag. Na hati ko amot yung kana naman sin tao. Sumagawa tuan bangyang giyanapan. Sing kabayaan sin Tuhan, sila na intimap pa sin karayawan. Na ipanghinduan na to, mga tuan. Ini, bang mayan kita niyo makaagad sin kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab bukon tuod, balikan na mo makamataod, bukon tuod din dunya ini. Paghulaan sin kita niyo, panghapit-hapitan sadya, na mura-murahan. Yung kita niyo makauna, hinahulihan na to. Aun maurul nila, pa hikaragpak nila, pakarayawan diya dunya, iwan karayawan haadlaw akhirat, dito na sadya mga tuan, mura-murahan, bangman pia pagbarakat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alullah Subhanahu wa Ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana minal fa'idin wa an yaj'alana hudatan muhtadin. Innahu sami'un karibun mujibud du'a. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.